Ituria kihanire hubete itura ria Githurai 45 county ya Kiambu thutha wa andu 5 a family imwe gukwira nyumba-ini kwao. Gikuo kia andu aya 5 kirerekana gucungiririo ni kuhuia kwa rera ria carbon monoxide riria riraumire thagiri-ini iria marakitie nja wa nyumba yao itanya riri gucina mbembe cia kwendia, no riria mbura irambiririe guitika maraingiria thagiri nyumba na marathie na mbere ona mihango ya kuhihia mbembe, kuona wendia wa mbembe cia kuhihia ni umwe wa mawira maria mararutaga. Kama miezi miwili nimeona hapa wakisamusha mahindi hapa kando ya nyumba, lakini leo niliamka asubuhi nikaona bwana ameingia, mvua ikakuja mara hiyo hiyo nikakimbia kwa nyumba. Nikasema hata mimi wacha nishuhudie. Nikaingia kwa nyumba nikakuta watu wote ni baridi, watoto nini. Nikijaribu nisikie kama kuna mmoja moto tu jaribu kuokoa. Agikira uhoro mukonde OCPD wa Ruiru augite nyumba iria andu acio 5 marakwiriire ndiri na mianya miganu ya kuingiria na kuumiria riera, na koguo no kuhoteke riera riria riraumaga thagiri-ini ritirari na hakumira. Kuna baba, mama na watoto 3 wote ameaga. Juu huyu jamaa mwenye boma, huyu baba ya huyu boma ni rafiki yangu, bibi yake ni rafiki yetu. Miri ya andu acio 5 ni twaritwo mochari-ini ya City, kaunti ya Nairobi. Wanjiru Meta, Inooro TV.